eti me catch so just say untimi for be 1 month abra we come so a for be 1 month say ma for be 1 month eti ni oba no on bebre de be enye ni sa eti yama jomahama yama na 6 month eko okay ni yemu 6 month eko no ye hwe adwuma so ba bie no ye hwe na namo a otoba ma pe dada ekufuado ono ano kan say oman no eni sika eti on fa workers eti adeti na wo kwa akofa obi ekufuado wadi oman hwemo wadi Ghana fo hwemo ene wadi ya yeto aba man nyina wadi hwemo because when you man eni ni yi we say ke timchi ni ya pono didi Ghana fo nyama ekufuado no what sister say ke na do timi ya Ghana yi a kama hama ko mabio ka NDC won be wi gale boto be 99 stay omo bere Kennedy se wa muku kotodwe afa kama se ne so afa ne sa tu ne sa yem ampa Ghana for nkola ne ko nkola ani panyifo ne kokola fo nyina che wo man ne mu a Kennedy onyo ma panyi da e se mo ka fa ba o mi ho no na se fata se okoti mic eye campaign se o ka se ba o mi economy wa faili dollar wa faili ekufado amemo support wa faili eti ba o mi antimi wa o man Ghana so antimi bia djuma e mo o man Ghana youth no anye bi anye isem o ka fa ba o mi hu bebre ni nyina chi no no wasa ko so mic me see I have the video here adjuma pa ekufado ye no ba o mi the only person a o better be continue another djuma pa na se wo ba o ba no na nya djuma pa ti na wo ba akwaba e ba too much it's so mesel se na dey kan woni me edi hia subscribe my page na fi mi adoma se na be na upload bi atomo a onsa ebetimi aka na ene yensa ka prophet 99 e wo ye nchen wa ha ye no e ba betwetwe nkomo e de afa yamanyosem ho fi se mampani e ba ye appointment awaye enyuma wo twam wo mo bufu se de letter ko yamaya appointment ene ehon nsem no bori beka se matters arising ni nyina na yakambo mafe ni OSP ye edifa ken ofori ata ho asset time mampani aba be declare ibi wo kire se waya ade bi musokra kire se debi asset ne de odi share brown pepem keke ne koye ne mum yamfa ye ne ehu se o se o waka du o mpaboa miensa o tade nan nteba ne se wo free so na se bi beka ho ye wo se o ene bosumi akete ye de ma no de ye ni nyina ene enkoma ene ye ba betwetwe na mekai wo se dwumadi eye AM home care nursing home ena asoma sinema me de bro mekai wo se omo wo Accra wo franko omo dwumadi ne se wo ma ba eba be so wasene e de aboa wo o ma me hwem o papa hwem e bia na yare no ehu akohia se obenya another ensa na waso mu na wo so nya kwan atimi akọ adwuma kwa kwetwa ho a se adwuma no na AM home care eba se eba be de amaw maamefo no mudu mpenipe mu sare ana mo haya hometi ye pa enu nti na aduro no se time so no afa mana ne no so kwakofa oha foforo de aba frɛ AM home care omo Accra of Franco se ne di kankan no omo home so ho abetimi de o maame na na so yarefo no so akọ no munya adaje e de amana busua omo numbers no egu screen no asefa na eni wo mo twetwe enkomo ya nkyeremu bia wo pɛ e ka na me de ama wo betimi e de ama wo se ne me di kankan no nsa wo bre ka me ho niam prophet 99 akwaba prophet baba mejo so hima papa ye shia ya che nyame na hine e bia boko de Kisanda Roma e de nyame ase na nse na se mitukwa Accra mitukwa Accra okay o se matwa meti no akwentu udu akwentu ma wa na betwa obi a show na bi opa ye jerry opa manifu o sika na uyuti o sika na uyuti nti mranse no mutinyu afunu da yi sika na wo sika by force be rasta by force okay ene otu kwa ko be the prophet kakraba ice ni wo nani wi wallahi ya ko ni benyame de mensuro ba ko di fu na krante kwan mati lunch ewie mi lunch down so prophet o ka asofo a ehye nkom edema ye mampini John Dramani Mahama ho ye ni kan ka se ayiko anase wutiri nkwa maye kom ya yeso because nya waka na enukre ma mechi a otufo yewura asatemara na mechi a retire COP Kofi Boakye na nya waka enukre ye asofo ni bi ye difo ni bi ye genuine
ya ka ne be si election mo what I say they be make election about to so yes so for now we share oh mama be win we ba me be win any story story ni say election ni e ba so and then e wo election ma ye nwanwa e surprise since the year 2020 we seen there a different Ghana anyina esi mi nothing na me na me number 1 a captain badge ni kita me odifo bia no better challenges see ese mi tona me bia menu odifo bia ni Ghana see now 2020 me can say election e be court me can on my channel NDC be lusu omujo mutia say we be court Kenya me can say NDC will get majority seat in parliament. This election we say about no me ko ka wokuma say 8 months ago say NDC will shock Ashanti region. Say you see Asante man MPP dia na dia aboa gina kwa na obeto ma aboa kwa na. And if you catch me say John Dramani Mahama will shock Ashanti region. Oyo difo a udu Asante man mo a wo hwe wi for mo say asase no asesa. Ewiem asesa. And I may say Asante man NDC be shock him. If more vote NDC nye bi da Kumasi besi. And NDC benya more MPs ewo Kumasi. First time no kita 2 MPs. Me see this election no NDC anya election anya MPs kwa na anya 10 to 15. Every election NDC for kita more than close to 10. And I may see 1 MP in Kumasi Ashanti region be court. When they surprise in election. It is about to ne ye ngonwo about to no. 99 kwa na betimaka. The captain badge me na kita me. Odifo bi eniho. Edifo akase fo ni nyina say omu didi omudin. Omudin didi o ma edin na to one omudidi won. But now no dey 99 the great man nobody 99 senya wo kasa ne ye wanwa ne Ghana fo so e kire say aye wanwa e wo John Dramani Mahama na mamuei hu ne se wo ba no wo hye Ghana fo bo se odi nyuma na eba eno ntine campaign message ba ko ane wo mpa ye 24-hour economy ya wo bo hu de royie pa afa de wo bedru ya enyuma efo no enyuma na wo mie bie ye 24-hour economy ni ye nten ho hwe ye afa wo mo so a enya adwuma no wa ma directive say omo aye fa wo adwuma e ka ba bosomi miru na aban MPP aban ne twem na ye fo mo nyuma no saafo ni nyina wo yi wo madi Ghana fo say ene ase wadada wo ne ye ni Odika Odika because say you talk about December 7 now we do 2-3 days start now you declare say opposition party win here wa we lose now wo kono men fa workers ya fa workers ko e fa so di fa workers and I fa so di fa aban workers no enye Odika je say oba no sikana moja to wono mo onya behu ye wo so wakofa nipa bebra behu abra wo so tamaso a wo ko no so prepare documents go ma me be hwem wo so se ma fa workers egum to do mo gum no obedi na wabetu omuka because one kasa na wo tekunya so no wo so sikani ho a obeti da tua aban eduma ye foka the sikani bi no ho dia ada na wo ko wakofa kofo abegum se mo aban eduma na hwade ma me okay MPP aban since 2018 nanado na aban 2018 99 na America we nye say obisi 2018 timeni bia wakoto migration forms e online bia no ya fa no Udu ministry a migration penifo ka to say so on the minister bi ana MP bia kwana kokunu ezo mo ko fa mo ko to forms nyina no mo nyina mo pie ni ho a ya fa ni say ye training exercise ni bra dabi but ministers MPs e go for back door e do mo ko for training adetia adesem ye no opi ma o man no man who say migration forms na me back to e no ya fra me ba me ba na want me am pass training teniye training na ye be yo me ba na want me pass no one say oba no wa bon but me from ma say ko me MP me minister Abraham o ma panyin na o te kunya so no wa cheche
position what check nipa dodo a say form e immigration what check ma MP bia say obi a fa ne nipa mra na ye fa no eti me ka so just say ultimate for be 1 month abra wo kama so a wo for be 1 month say ma for be 1 month eti ni oba no on bebre de bi enye ni sa prophet so ka say eti yama jomahama yama na 6 months eko okay ni ye hu 6 months eko no ye hwe adwuma so ba bie no ye hwe na namo a otuba because say ministers na wa pa o nyina am titi omo committee nanimu no MPP for no omo itef no mo yom tetem na ye hu omo dibre no mo tira bi omo diba odifo se abayeto aba na aban no esesa bosome baako na ewo ho ansa na aban foforo no etimi asan 27th January beto aba no 7 December 7th January ne de aban foforo no esiso enu nti saa bosome ne fe bi transitional team wo mo te saa team no ma aban no ne wo ba ne wo kɔ ne nyina enkrofo sinkonwa bebi aban na wo kɔ ne wa ye adru ne wo hya ase bebi ankodi kɔ wie ne nyina odi group no so mo amo ba no de akyere mo enu nti se aban ne ikona se wo frankrofo a megime de se o capture sankrofo ni na wo budget no free se aban na wo kɔ no na be ye 3 months budget de ato ama ne wo ba no enti wonyi ni se wo mo a aban no kra sesa a omo fo badwuma free se ye to aba ne wie a ye tu adwumayefo ka omemo ni kwaso enti se ya frankrofo adwuma mu a aban a wo kɔ no obeye budget e de akava saafo na ne wo ba ubehu ti date na wo se wo twa sa contract ni otie yenye free and fair wa ha ye ma pe dada ikufado ono ano kan say oman no eni sika eto on fa workers ono ano say epipi aban na say oman ni sika eto on timi ntuaka workers sika eto on timi fa aban workers biom okay eto wan now kan eto adeti na wo kwa fa obi tie ekufado wodi o mani hwemo wodi gana fo hwemo ene wodi ya yeto aba mani nyina wodi hwemo because woni o mani ene ni yie we say ke tibchi ni ya pono woni o mani ene ni yie odi fo wo kasa ye nchi ne mu no enya violence na we dey be say ti ni ya kwano woni o mani ni oni hwe didi gana fo nyama ekufado no what sister say ke na do timi ya gana yie a kama hama ko mabio LDC won be wi gale boto be 99 stay omo bere ba ya nchi ne mu ne de nka be ye fi mama me a o de se man ka so obi ko chi no mu no me say e se ke chi ne mo no ne nti America ne san yeti Ghana we de hwe mo e na obi be kan se ebuasefo maburu ni chobo enko amna nim o kan ye no enya sa time na no mutu ho anamo no ewi achi hu ne kosi enti ka de atwe ho ne san keke mame mate asan me dase afi ye nto aso ye hwe ye mampeni se ne di kan di bi so ka se ne e kosi e ya de a e wa manyo ma se NPP ni NDC no wo mo ogro ye ho ne esi NPP be kwa wo so be se aye the same things no we no enya ade a e nwanwa enya ade ye hu e ya de ade koso wa manyo fo ne ntem we a story this party we are not this amemo we a story ema Ghana a story ema NDC a story ema MPP because Mahama tutu ne meyi a NDC betwim MPP betwim omo mebio ni besi o Ghana no enya asapapa me say ni besi o Ghana no enya asapapa eti se Mahama tutu ne meyi a NDC betwim MPP betwim because jidi a Ghana for nyama Akufo-Addo no enye bi na enya Mahama na de no watutu ne meyi enti ti na ekofa Mahama ba bio eti se jidi a Ghana for nyama Mahama ewo aroshemu amunya wo Mahama mu no so what ti hye ne meyi a obi a mabio ye de sikan ene potimma ene be ti esi wo epanyifo no me se ye de den sikan potimma ene be ti esi wo because Ghana I have fed up. Odifo bi so kra kire se John Dramani Mahama of one term pe 4 years ya pe otwa wi a wawie wontimi emba biem e na se say asa do wani famu a NDC so mde obi kra ba afei na omo be market nipa no aton no ahwese Ghana fo beto a but MPP na the next option enu nto mo keka se ne anka be ya Kennedy
entiase na nka one running mate na komunyi na ponsi wo na ba omia mepe Kennedy na komofa ne ko sansem wo ye D4 de na so amonya so no ni de chikakra ususu se NPP 2028 o betimi aba NPP NDC war nipa oye stronger beba is nothing na kwa na betimi a kire wo maybe so a kire last minute amate D4 and NPP so no I say can Japan why a very big mistake akompreko oh why a mistake bebre mistake ben last year nyina me no ye program wa hakwato se ye Ken o tini party a ke boano oh D4 omo mo tu kan Japan fo no me hu adwen am de tu ne fo e be mo ka no e na on fa dia well I don't know but when me ka say bi kiro Kennedy se wa mo ko to dwe afa camera si ne so afa ne sa tu ne sa yem ampa Ghana for nkola ne ko nkola ani panyifo ne kokorafo nyina che wo man ne mo a Kennedy onyo ma panyi da boni be no ye Ghana fo nkokra mrante boni o da ye man ni say oye ne hu kono go kaya obeka asem na wie na akire wa ye wo Jimmy for last minute Kennedy e samo ka fa ba omi ahu no na se fata say okoti mic e ye campaign tamana ye bon ti say okoso mic wo bantima e bon ti say oni ni fans ani ni ye e se ko ba be press conference ansana okoso mic mu ansana be press conference stadium se o ka se ba omia economy wa faili dollar wa faili ekufado amemo support wa faili eti ba omia timi wa oman Ghana so timi bia djuma e mo oman Ghana youth no anye bi anye isem o ka fa ba omia hu bebre ni nyina chi no no wasa ko so mic me see I have the video here o see aboso ka fo ekwa abontin no ko house to house eni ko fo kokasa ono asa see adjuma pa ko fa do ye no but men the only person a obeta be continue another adjuma pa na say wo ba oba no na nya adjuma pa ti na oba oba dadan no ye e devote no mo wi a no wi akwaje kwa kaje say Jimmy for Ghana for Jimmy for wow yeah ye ni abie this time Ghana yenim abato yenim WhatsApp yenim politician for intra omri nya pe vote e se Ghana ye hu sa ade ni nyina de se kene Japan in some o kan fa ba omia hu NPP for hu a sa ko so mark ye campaign ma wo mo se wa fa camera se ni so ampa Ghana for chewa sister brother all forget so ba wa ba mo panyi o on fa ni sika ono nya ni sika on ni ma endi o mo sika yesu ni ye wo no ye ni so Odifo yenya wo bi lawyer ni Morris Ampao e ma ne be ka se abana ye ba beto no NDC ewini a obetu Africa na kwotena Togo ye to abani wi ye no wanko ye bisa no so yamanyosem propaganda bi na no wo ya se hunhun bi kra na boru na de kansa enti se wo ka se Kennedy nsem wo ka fa Dr. Muhammadu Bawumia ho no enu nti wo me pachewa eno de nko we ka se internal affairs aba no mokwa kopiro bi ye campaign bi ye kan nsem bi a ebe favor wo no ama etitafo na to aba na de ama no nti no ne de so ka wie ya ye hu so support mo ye campaign ti senke no ano no wani na boy no Ken never obo lawyer Morris Ampao thank you Morris Ampao nothing na me siu no be de ni koja court di ho wa yo de menka emeni so a obete so onimumra wa yo lawyer ni makam oh ha onimumra me boa nothing na me de minimumra ba me ne bi de be di emra me de be famra kwan so me minimumra o ba mo sa pa me de be famra kwan so mama le hu say tamro ote utumi platform so na oye dede no catch ko fo say omo si ko fo court no be fa no wa beta mo chi e me no so a na te na me siu no na me mbie so nkirew me mbie so nkirew
na eti a me isi no me bie so e me do a bo me action oba say me din 99 no e safoa e key gogo 99 na ge ba bi e wo idi afo na yisu din ni mo Ghana 99 me amini difo kese pa menya bayro ajo waka na asem awie ifa na asem tu nchen bo na asem de me fale dada me fale ba eti on me fa tu baby na ye mra ya asem so Dr. Bawumia se nye nima bi e course wo party no mu a ko ni problem ba me ka be se asem so say NPP panyifo na omoye party gurus ministers MPs DC any party chairman for no almost omo nim na etia omo lu selection na omo nim pa as say omo trase no mo tutu mu nyama yie no mo hu minister mistake omo yie no mo connect omo mistake omo yie stay no omo defend omo mistake omo yie omo defend Mama Ghana for who say by mistake. Make Ghana for some another chance biom. Na mo jai ba omi e ba Kennedy ba. Omo ko hia. No mo ho mistake omo ye. No mo abeka. Utina Mahama kan Capitan, utina kan. O say 2016. Propaganda na MPP for year na no the channel. Because some of mukafa no nyina no ne enya ne kuro ba na no odin it is some of mukafa tu or some of mukafa mahama nyina gu Ghana fa dwen mu no ena ma Ghana for da abato no etu ti mahama edima egufa do ana oni mana me too different ana memo mama video na they beautiful or say in some Ghana for kan na ebe before kan fa no no na no odin we are kind some bebre afa no hama Ghana for timefo na jetu eti adeti na muntini trans ehun mistake amoye na we so le a me dem be before me dem mo ye rofa ma kire kwa fa so the winning election na ni pa bo ni din mo sa pa so ba so a be before omutimo odin omo e wudifo no omutimo odin na be before emma omo nya be pa gina omo kai krofo eti mutimi transi ehun se baby ye sinton efi ni eya ha na ebia ya transika so sika ni ma bonten e ma o man no mo e hye yeboto munu se sika ni e ma o man no mo ye tutu patromu ne tutu ni ememu adeti bia beko paketa ye tutu ni ememu ye kan mo di bia naifo aposifo e chesi yen ene ni mu de sister ze ba wo mi o Kennedy ye na ka Ghana for penasem Ghana for gina to prekupe ba enam stadi no ko ye ko gina ba o mi achi ye campaign enno ena ma Ghana for ebufu Kennedy Japan Ghana for apo Kennedy Japan Ghana for empe nenu semeti biom Ghana for empe nenu kwa biom is a Kennedy person Ghana for gina tum dia o ko ne platform so no kasa no pacho say on pacho Ghana for a politics na si bia ho fa chemi na ye hwe ne ewoyanim na ne ewoyanim no eso che ne abesinko what is here no pa man chew opa man chew a Ghana ebe decide the delegate for ebe decide say delegate for decide no the man asana o man so ebe decide okay te okita 2 minutes mienu a opre delegate for ebe decide o wini wo wi a asana o man Ghana sunsun ebe decide Odefo sene wo kasa no kire se NPP for ensuo mo mistakes ni ade se NPP ni bi abo wani no bisa se defo ebia yakonya naba mistake ben na wo hwe NPP for ye enti emu di ntu na de ne de na babo so akire oba meka akire oba meka akire meka akire so wi a na ma kire ni pa mo ko ni chen a mo di ni ba
mo di ni ba e be boa MPP amamwo na masamba mo campaign message I more thing some famra campaign message wo oh yeah 2020 so mo de be adwuma 99 me 99 me kasa anya me yes binimu a mo dwamanum no me kan sema sema mu odu asema ewe wow me to ani ma kasa we di e be na bim so fa de adwuma be bim just ended election na MPP for the near digitalization NDC year 24 economy also the digitalization digital digitalization yeah go school what's it digital digitalization and yeah that's school yo yeah na ade aba o miade ba no ho anya botiro Ghana for do na go school ebi su adwuma ba ne oli ba no ke bedu ba bi no wa o su adwuma no akọ school no onya adwuma nye wo man no asaba na kam Messi ni auto block wa ko technical school o su ya Messi adwuma oni mu churo oni mekinkan but to blog wa efe udi se digitalization ba se Messi ni a ono no akọ school no so wan ko ni digitalization wa no ka onye dwuma nge odifo ye hwa mo no ne a sane ma nyina koso wo ho me fa mo no me ba ani ma nya bote certificate nkoso nya bote bro ni hihye ani bibi ni hihye different abdu bibi fo ye ntimi nya na tie what's it bibi ni ye ntimi nye omo nye sika omo kwaso mo yale wa ifa omo ko parliament na omo minister DC na ye dollars to omo car omo kwaso mo yale wa ifa e Dubai oh ye nya ye man pin da John de kunkufo ye wo no osa no ho yare wo da nya botire ba redu kwaso no yale wa ifa enyo no ono no hwe Ghana skasem so ba redu ebi saw ba redu na kwaso no yale wa ifa okay ba redu ni hwe Ghana skasem so Ofolata no enwan finance minister Atames no enwan president no so yale wa ifa sister Ghana kofano chi egu atete pansan dana ejuregu kolebu egu dana ejuregu which hospital akawe ye wo hospital ese kapayifo no omutimi sia ebia omama machines papa begbe mu a ke bia obetima fa brofo no bi ama mama ye dwuma wa ha na ka mo so mu yale a mo kosa hospital no mo de mo yale a no fu play ko Dubai abia Dubai for anwia ye disi dan omo ship fi Jordan Lebanon e be si down Dubai na te na me to kwan yo me ya boga na me to sa no na so mo mo diska ne ko aba o man no mutumi ya o man yi etu wu bibini adwini bo na adwini pe enya hala go dinu wo UK for ma be ya Ghana for esu so lan ko UK esu mra no mo hye o man no mo na ye adwuma enye digitalization digitalization odifo wo bo kenofri asedi say me sure say science me na moti so wate na no etwem ye say o ye declare wanted or ye fugitive ye hwehwe no ye hu no afi so lawyer for patrol OSP e kire ne say okwama no ne kosa ne ho yare afi OSP asentwa ne ho aba beka say o no ne declare wanted no say they were you wanted no e dey free no so free say wate say o mama ne da say o bia me mu de na kena saba bedu ensem ye koso bi kire say papa no wo yare o kosa ne ho yare entiki seja be wonya motrema no na osa ne ho yare wi a wo beba na ne wo hu bia o le na ka fi say na o te Ghana ha en wo hwe na mo na tukwa say ka na obibi ka wo so ye ne dada wo jide say ne kiseja be wo ye no ne kwan so ano sister ofolata sunsu mo yale o obewu o odifo sunsu na me kan no o na say me woni picture esa pa we owo ben no sunsu mo owo ben no se Ghana for we be kafa no ho tentem for sika ye pesika disika pipi ni ho a ya ji ni tem ya ji ni tem a o ya so be ko ye be di edokwa
o pressure na mo say pressure to no so obe wutem se ye we bi gifi ni wa ye nye ni tem because Ghana ye down for nyina fi ono de wo ye den obi sam so ye den ni MP squad boss ye ti sam na nye me 99 me kwa me kasa enko ba bia no ni ono ni MPs say ye yi ni fi o na enko yi epu ekufado o se na so se na nye me 99 ono no ma Ghana sikasem eye basa amwetime an control scan yi because mo na o hwe Ghana sikasem so it is NDC for mo wo bibi ji papa mo ji ni tem na nya sa fe bako we papa ne ye hu ni bi mo obewu o susumo yale susumo no owo be no furata susumo owo be no susumo owo amna esinani ese mo bibi ji me sha ko ti so di fo mo bibi ji na mo ji ni tem a papa furata obeko ni krechi okwa sika ode gu fam nyina aka hwe bank so guye amafo sika ekem akwa we sika amafo sika agu ni bank ye fa ne se number 1 then afo ti me jom sika ahye efi wan efi wu tutu ya so tutu wa wo ya ebe magana sika se begina sister se ye ra John Mahama ene ni kofo papa no ma fa ahwa afo agofa na efi ho UK wa magana ama tutu na no no se UK ho no ma he afi beko we papa no hu ni bio OSP ya wo freni se no wo Ghana ha no papa no so ana the same time no wan chi na free na oba se oba be ye show of Ghana for se papa no delete aba bo ti sa na mo kan se o ne ho fa no ko sa no yale now you can October say still or that in Pemwe. Oh, so when you watch battery appointment on any doctor wa could see me now washing. Sister, yeah, we had first higher. Odifo ye di besi ha na we de ye di si ha na ye wie kura na ye di twa asem ni nyina bo ne tofa no ye man penin John Dramani Mahama oba be declare the assets Ghana for chese sa asset declaration ne kura ba ye twam efa so bia ne su fi sa assets no mu declare e she brown envelope no de akoto ye hu ne ye wom ti so sai free so kura no wo kwa ne abeka ho ne afiri ne ye hu and then is assets so say assets say man penin ni ba be di obedi ade ne niam wo ne cars wo ne japade wo nyina wa kwa ko declare ade akwakoto ho ntino se wo free so a na fe ye hu se bia be ka ho ne asesen ahwe se ne wo bu o man na na bu o man no onye soja ban soja fo na wasa control no onye soja ban na me hu say the second John araba no opese ye din pabi tu ho na ka wonko eti nima opese nima o ye nya tutu ye nyina no o ya dia Ghana fo begina tu prekupe eti enye bad obesumo man no but enye no ne be ma Ghana fo begi wedi o ye djuma pa kufo o ye djuma sika odibi o ye djuma no diskane bia Ghana fo no ni problem o ba so nye djuma diskane no de galai la Ghana fo no was asemka eti say odi ni cars ni fee ba besi su de ye ni ho de enye na ye hwe edwuma na obusu ba bie no bie within 6 months say so ye bibi o first minister education minister me godfather the second Obama the second fat bearer the NDC the second champion ara ba ye man ye eye Haruna Dusu say ne wabodin no ene maka chiro no eye Haruna Dusu sremina kwala no woni asem on the next flag bearer the NDC after John Dramani Mahama the champion Haruna Dusu the second Obama in Ghana ono ye post ni man na eno colleague eno free penifo no school for eno free teacher for ka cho mo say aban na ba e mo say aban ka say mo first term no e free ba mo nya botre aban na team fees ni so 20%. One day you no. If the member who no what you want to say, oh, say me fees ni here
40% ene anase 30% aban no enemi ache anase aban ache etimi twa 10% pe eno sa no kwa no me nia oye won se no wa fake mana se won no eba eti no ministers na aka no obi afa na report mu abonten na 99 na ye hu say yes adwuma koso na mo ja sa committee for no omo Babylon koso te na mo yi wo hono mo odi for 99 and yes one day the bomb back to home abotre o final message yakopon shira mo na yakopon ka mo baby ye ni abro se mrante no ya ba ye ni abro me yi so for dey to tie me abranti o me hu ben me musisi me hu su kama pa wati eti ye padwuma pa na ye o man no mo hwe na wo se ye di agro o man no mo this Ghana ye ma ye sala na bola ba bia bola da bi wo ba ba chwe ba bomba Kristo ka oni yakopon shira o fa me phone man na frame o how be a choose bia ya le bia betu okwa me afan wo wo be fi buy frame 0550 501086 0550 501086 famina mana frame o krata sem adwuma sa awale bibia jesu bia for 99 na send u picture bra ho na o hinta sem nyina ye den be pie e de aba na me shira that's it abusia prophet 99 ene no no atwetwe enkomo no mesra no wagya comment e wo video yi ase e de ama na afi waye madom na we mi subscribe button so e too much gh e ya kan na fa be on ka mo ye ne sa na upload ni to mo apel bo se wonya notification na fi wa boss no esimi ahwe ne yekọ ene ne ebe nyina all the social media handles ko wa e too much gh ya kai se ho so wo be like no wa share ama wo nua bi so enye bi ahwe that good and I'm just so you be share